Marieta Humbeta Gladys Kabambi, dari mwalimu wake mchori kiangiva. Inda tanita na baba inge pamoja na saluse ome na ini batera sia. Ende ite ya kinyera mo kwa tweka ene fundike batena ambia se otorea bindi nanga tura lakini kewe rumno isokera kendete vya ana baba inge babe ke community bateno sombi boy ta skurine. Marieta ya Humbeta Purity Kendi. Mwauni dari mwana utewisiomba dari ogu dari mpengo wene lakini ito ile okinya ndona mamu mwa ambira kugundike yambo ya yani auniku ambeka kirasi ndatu thoma ndathoma ndari kiri kuthoma kuringana na nda kilukite ni ndaero nguyo kuwa kuritana nda mwalimu ndendelea kuritana ndendelele kuritana sana ndagilukirire manto maingi muno kwatuika kinya mbesa ira baturia ibandi ya mbesa ikubwa alafu kuitara kinyera kwatuka pausani ya mbesa ciania mbesa ira ndawe ila twatu mbesa tuni kuona tutundunga miraki family nekwa no ndaturire ndareka kuritana ndeta ndanjiria kwasu mbeta wanjasa nigapilo ndoka ngeta Ikundi na kaya mwisweli kingo basi anda yeye kutuma nanto bato kunda ta yinja na nambusion ndiba tumira nonda ndiyo batumira mwaka mengi aende mtu yana tamba yake ataunge kana kile tamba bila mcha ulete ambe abatumire kanjira kuzima kabatumira Oni mbeta wajeni omane mero kuma gikundine kia mwichweri kangeta kia givas ya uratu ndabwere kyomegira kia thirere batwe ne twakarire nde ya ekuru tona kutukona turima ode mtore duka ode mtore mbika turima cia kintu kia mbere kira twagwitherie ringi ni kweta kurira mwekuru thitangi kechio na leso nigenda ria magutia kuringwa na itiro anda omwekuru atiga chumbure ongi na kenda tumenya ria twithite githi kurimiria mwana wa mtu fulani tutikaromba nae thitangi kou ni twa ndibwirwo mbere itwari na mana thatu ya 93 na bau no twi tubamenyera riu ria twona no baukuruka bawita secondary bangi bawita university ana bau bamwe bari toto orphans batina muciari no mwe bangi bari na muciari umwe akuru mukuru na kwire ekuru bokona ni baba inge bone windows inya to au abauke njara ona ni ntiwa cia iguru tugundiro acio kwou ni twanjiririe kurimia na wita skuru na turi twina mwana mwekuru atari inya na kuria twetere twaungana twamwakira nyumba rutererwa barabara eta warus kananu twinuao mwana we akuruka ayukwa Kakamega KMTC kutena ututethia ura wana tutethia eta wa mwesiwa Kirengo ari kuma mwana atwikila na mwana ona atierwe murio ke community kanisa na watu ye kundi na mwana uyu arathirire July this year na ari mutie tikarona ngui kwou batu twonere ibwairite tuchwenjere nyingi cia kuona mbia twaremia tuona mbia ara twita merry go round twora kawoshile twora tenti ithatu twora metha ile twora kabatika weka into na twacoka twaura sarani twatete twa sarani ne feiji kana food for the young batutethie na sarani 10 na twiye kuru twaremia twona sarani 11 na tionde indene nyumba ye kwou ndira twauririe baututumaira batutumira buroni bamwe beto baeta kwendia muno cienda so imwe kurudi wanu twari jina aita kwendia inge tukendie kundine twendelea kuona mbesa cia kuthomethiana na mantu maingi yatuthithiti kuthomethiana muntu wombo tutethikire kuthomethiana gwiro mbere ni ndawiro ntukwira ndawira ni mwe uyu ne ngo ari MP ni twaroma inyamba sare batu tona lakini tuona kuromba koi muno kututethia no tungo twaitethia ibo ntutukua muichweri yeto ri muichweri muntu te mami uichwaira utuona muthenya uichura nio meaning ya rieto ri group yeto kwou kuma utwe yarenge riu twanjiriria kuonwa ndabwirire itwakire nyumba
na nyumba ni twari na loto mani na mbia ibwero ne ntukwerenge ichiathirire nende mbeca nchi ichiathirire renge to kwanjirio twambia renge ni twetere twandika proposal twaewa mbeca cia uwezo fund twaewa ngiri yana mbeca u batu twera na twingwa antu atucoka cia na ngiri imwe tumicokia ciringi 20 itucoka cia ciringi 40 twachiethia ndabu na twetikaniria mwaka yukithire twari na mbeca twaingiriana mwaka ukithira twari na ngiri manele twacokia nara ringi twaromba raundi 2 twaewa ngiri manele kiri uwezo fund twera na batu no mbeca itwaciarithi nikenda tuona mbia twaciarithia mbia tuona ngiri mana yana twera twacokia yele yara twatiwa na ngiri manele iyo tuthendula tukamwe kuru loan ekoro babaria utu ina less than ngiri 3 baba ina chianthi ni ngiri 3 na tariki 30 mweri uyu tucoketie tariki 30 jumaine yetu baba ina loan bacokia na bacoka cia na interest ithe ngiri wenio na ningwe tutuwita ucoka cia neana bathona ngiri 3 waturetera mana 3 nawe kuma mweri tariki 1 mwaka tariki 30 watia mana 3 utiacia na tuona itwingwa twaikaria na igwe tuendelete mwanka thai lakini kire kawoci cietu kwatuika roi rute kuonekana ngavana ne yire arwe ruri watu karinde bwarolerio bwarona na matangi yara matangi oro yara matangi yara ruru tutela cia batu no twenda wika kawoci cietu kwanza twathimiri roi yatu karinde nikenda twajire kuthamba cia ngari uno bo bare mana tukona nto na bo turetera baita tutetaye itau twita rutere rungi ni twari inya na kamunda twakomora kamunda na chavi no le buru kana te bue koro twagetha chavi chieto gembo chavi na rende thai ekenda chwa thai turana 150 cia Kimiru ba kuikwa chavi cia Kimiru tukendia na tutenda ngasiau tweta tukaora twekira ndawa mweri ywa ile ywa ndatu tukende kebo maana yeli na wina turita mbeca na tutakwa moyo lakini kuringana na urende aturirwa ri ntugerenge gutekona ito ingei amemba ba ko memba to ina mwaro kurwa ni antu umwete nara kwa bamwenda ithile na kenjai nende tenti tieto nara ire ni nara mautene na tenti ji ni tore awani mumemba uya ya kinya ithai mumemba to na tore akitu kidogo toe kombora ithie mtonge tenti ite ana tumukona bara tandatu mumemba wetu akombora ithatu ya dhani ite bebte akombora wanu bebte ngiri mwana mana 5 ithane mumemba ame akombora ngiri ana ithatu indi batu bibi tuona irambia na wingi ni ite na tenti na inyaro gerero ko ite birengi ao marombene ibietire na te yeto kombora chiringi 40 ile otero twasiambia lakini iteka kuringana na mantu yato ithana mbeca tutomba kuona mbia ura tukwenda nende woni ni bikienda kuare na nta kumenya githa ndombe kana mbendelere au niguo turi u ando muntu atutetherie ndabwira ni mwashimiwa Kirengo Kayuyu Florence na Rafael Muriungi baratutethia na kuri muntu ndiwe twakwa Mua FM ndeta studio yo nundu ito inyeli twari na mwana waune kikoro wenda ngiri manele Isiolo ari vitari ya Isiolo nde kwari ku muntu mwana umere weta wa Festus teorigana rie twari urenge wenda wanda umasundi nde na ngiri 30 na muntu witu wa Murungu amutethie Festus onara ari na ibwe na twekire ngiri 20 na twari twekora mwe kuita kana civitari nikare kaune kikoro Festus na tutetherie sana ituteza jwa kinyane chivo wa area ta Morris kinya wena tuteza tia muno nturi mware tukwanda kuringiro nya barwa mori tukwandika kithane proposal gienda saini chivo na tuteza tia chivo na kinya wa mumemba wekutie to tutemea wela tutena chivo nonto ya maingi tweta twatuekelare na ta chivo barwa ni kwenda chivo kila kitu ni kwenda chivo tukwanda na beta university Mbasari tukaromba lakini tuteyanga Mbasari we gundigema getiona nga Mbasari nibo ndo tokua muichweri ekora na endelea okora na itungwa twa ichwera no arango ndabwere ntukwerenge mwekoro wa Meru mwekoro mumero na chiomie mochie na mukoro ayo tena mwekoro na chiomie na mwekoro thana atini mukoro oke mwekoro na chiomie nonto nuwe oka mukoro na mwekoro mwanka thaini otore au na numberere kwe ana bati
ni atuba mulimu kwira kwa na murimo uyu riu kwari na murimo wa HIV niro riu kuendelea kupata kuona dawa alafu na kule anatokeza bakitagera ana bau batu kuringana na semina ira twathitha irua na ira tuthithatia na bamwe betu ni mentors turi twina na baba twina ekuru bana group ne turi kwina Salome kwina Suberia kwina Flora kwina Olusio secretary na kwina Stella Mutia ndene group yeye bathiurunkana ciana na bau baita baba thima kitheni varo ndio na teana baba rifaka ngeta health center group ene vera advance na nginya arimo na ntu bange na bate baingoene ko bara batari ndene group e bayo nkurukie batano no ntu bwana ba group eye nibo baikache report na kangeta health center bayo wao inyoge ndobona wabona ngabera barome na muku yo beta nayo bena thimo tio bako baringa bicha kwe beta bakithima pressure na nginya batu thimao mantu amainge no nturia twanjiriri tuwa tuthomethwe ura thirikari kwenda gukara na ibatu twina na baba inge bena mathina ya pangurupu wetu ndakora bare 393 mana tha twa 93 na ndene bo ibari na bayitwe na inya bamwe kwe bakuire maindia ana bamwe bakuire otwe nabo na nginya akuru bamwe barakua na ekuru bamwe barakua na mbuga treasure otwire no nturbo twirire kwiyana ora chale ndio gire kwina na baria batigirwo ni aciari bao no ntuba murimo jwa HIV and AIDS otwire kana tabomba ko batevia ethra kweu baubuta beta ko bategera na tabeta bakona ona ndawa ciao na ethra kweu batethairia group kiana bau baria betrete bagikura matore ne to twina machi HIV ya liongana na ntora enye twina ba group ne wewe ao baba bathima ndo group ne to twina machi HIV ya thima na umirimu ya thima na umirimu bakaende na anga taro center nikenda na mumya shughuli kama yenda ila bakaya wa na raba liongana na mese ntora shonda ila yana report bakaende na rero badi bathima na baita ronde na tukemenya ibi kwa bigo beta na bakathuri biko bakaya wa imbi bakare ya bibi ya gitega mirio inya na obe ya na beta na kanga taro center beta bakawa andi basi na bakawa bigo batethetia ana ube twende turia nyetu nye group yongwa neriere kemenya kithano iba kwendelea kwaya tukaria twe baliongaira twe barira cio kwaya twe monela cia utibi be ntu abiu utege ntu yo ntu ya endri no baendelea na kuthimwa no bendele na kwapega bakaria rianga iterera bakaria manga batukiba ibaguria iterera ya mbuga ana bau para bodre kwe bodre tabo kethomithia bathiria skuru bamwe betu thanene round re twanjiririe ana uni bali baba inge lakini no komea tukiria tukaya wanda wa mpala ntu iba ya guthimwa bakawa wanda wa ba mama babu abatangia Nairobi beta batetherua ni atamisamaria mema baba batethereria alo tetheru ba tukinya bakaona nyangwe bakari na mirimo ni ya yetele mbere guthiria ba nyangwe kwa tukana ibandire thina nyingi chani na bare bora tamisara ona ibarikana babange batire thini batire na babange batire baetu ibarikana bagana kantu nya batetheria batetheria tukinya wara bakona support nya bageta nya baita inya bakona ni nyetu no tukinyanga ni akinyire ansiore nya na nyura dawa na radia boya na rawata inya na rona musa na tu support nya batu bakati na werero atuchumi na gobama ona tiba boma beta school bari na werero nya na bakatoka na bakakanye bakinyire ndio tubaya inya twabero tege ndo ake kabari na imani murungu ntugo muga bau betra Nairobi betoka ira kikundi na ko ibe soka group na bakaya bakatupa kaliongera na bange bakaliongera group batu support atogeda to sasa tuko kwa nya bwage murungu no tukore bateria baitambere na awe etere nyabo no ka baiko tu theri no ka baikwa no ra to teba sua nya ni ari komite to wakasi beta baita na bakaya ni minister wa ro ya ba ututabumira wao bakathima ginya ya goro na mbuga secretary utwire no ntore umwe wa health workers na igwa weta guchwana na ana bau ukethora ibudiro tobukiona challenges cia mbuga ndawa kana kubona nyana bau kana manto tetere tabui kugeta kubacho mbwa baturira tuta na umeshie tusema na cia manto ya maingi ana bau bethara nyari mo bai na sida bethara nyari mo bakona yaka
nya tuvano sirira tuvaliungira lakini twera cia kwaria bo tukabonelia uturo ibura ya no mwanka bature no mwanka inya bathome na bakethira bari antu banene ndene ya ndiguru etu ya Kenya na itu bathia atila ntuko wite ngi tutirianga tutakibo na rira itwithara tukiwasiliana na Tangeta Health Center nao twithara tukibarifa na baeta kuona matibabu nao kwau twithara rira tuwita tusemana cia challenge nyingi muno mwana ora no ethiro inya aino batu atina kinya ngaramenye wita nawe arothi no mwanka ndesi sibi mbitembe chenye ciakwa ndimo kenda mbombo murifa mba wita no kwau ito waithara twina na tutakwende mbitharo riu ndina kinya ila mbitharo mbitete nao na mwanka mbitharo mpumite kibarone kenda mbomba kuona pia wita na no mwanka mwana ndiraeta no mwanka thiro tuku no mwanka ndimenyere no mwanka re na anywe na tusemana cia mantu ja maingi muno kwau ndaromba antu bawe ntubo boya no bethiro bai tunjoini tukombotethia na bai kenda bethiro bai no turo boya na mutageri wa Meru TV tuthira tukinogoka anini tugicokera gikundi kia muisweri kangeta gikethwa gitwira mantu jara bethiritwa bakithithia boja gikundi ura bethiritwa bagitetheria community yao bithiro mbirigire ati no kwithirwa kigunikani rugono ruru ugeta kuraja Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yasa, odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na mureo tamatanta jama sono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiabo kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwajania muna mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndigoro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru area igoro na matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje
thimo namba 0725 170 744 withira ugisigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Na mutegeri wa Meru TV ngogwate ogenio kaire twite na mbere kuthikira rugono rwa gikundi kia Muicweri Kangeta kia Givers Petro Mbuga bagitwira mantu tara bethiritwo bagithithia ura bethiritwo bagitetheria community yao na mpambiria na cia lady utwire mantu tara bethiritwo bukithithia bwi ngwaza gikundi kama mbendelee kuwa ile bure orenge twaurire muntu mbitangi leso na gicho genda tomea kurimia na tomba kuthomethiana bo muito thomethetiana baba inge muno ya bara bathomete atela ri na nkorokia 84 na bai konto mwanya na bange twina bwa urwari une achievement batu twakite nyumba na mbeza cietu tuingwa savings cietu over 1 million twakite nyumba eu dene yo twina kawoshi iyele nyomba ndendombera nyomba nembi imbibo nyomba eu bwa nyumba eu twameakire papa sile nonto bwa kuona na ura bakoranda tumara na twakomborete nara Kadima factory tuonere ito kuria mbi nyingi nara inde tuona batu atwake yetu na twe waka yetu ra twaita ongiri 16 mweri twarekere kou twaka nyumba ndu twaerwa waka itwakire nyumba ndene nyumba ne twekire sarani 20 ne mwe ikomira twaine FH ne komira ikomine mwira cia urura ne kuruba ni twaurire ka woshire twena itemana yele twena tenti izato inene na kanini kwa tora ure o mweri wa mwanja no ndoni ndari na kiazo kya kweru ye morano yakwa anniversary golden ya 50 years after marriage ogori miaka 50 years oba wanteta na katenti ka kolo to karandi to ora katenti ka kelo ke kwara na tariki 16 ogenda kuona mutandao nere kuona ura bainderi ne kurubana bange o Kenya nchimere ombinira na baba ile mutandao ne bole die mwene mero na njeni ko eta wasipiriano mwene mero undi ta wanjeni mwene mero yetu ane Cyprian ande jeni mwene mero katenti ka nyumba kauka ipo rende kate obi wo une achievement twena meza yere inene twena kabatie weka nguo twatuma twena kinya overloko karaka tiri yangu na ande iteka unekange ntoti twena interview beyond na achievement era bombo tarere nene ni kuthomethana mwana omunda bwera wa mwekoro yao ito roskana no aro tierwa ni mheshimiwa Kirengo atazira no ndo amurere mwaka yombele amurera secondary aita university atueka ko KMTC Kakamega mwana wa tari abye kuthomethia twatogera ngurupu ne kenda tutetheria mwana ora thoma mwana una athomete ndoto challenges lakini muzogere muru kazo no ntona vile Julai na emochie ndia atandikwa no atena certificate ire kuona nya ndene kya makia kanzo ya nurses uni yako thomera baikenda amenya kwa andiko uni achievement na mbuga akire nyombe ubo akire boya kasarani ku kwire kwethera kwina aritwa ku bora thomithia twaira twena aritwa na iturare abo mwanka nira mwekoro mwe yeraro mara arawa twandikira ari mubele une muntu kwana barana batirathithia na bara ura no wari kuno ateke ona mbia ansia muntu wira akwandikira muntu ari akora mbia muntu toka heta kwa au ni oto na mera lakini twativeta a lot Bwathomithĩtie wana bang'ana bara bathirĩtie bathirĩtie nĩ ana 84 nabo bange batwĩkĩrĩre ibo botwĩkĩra mũrimo nonto batathirĩrie
na bila twenda wachibu ni ana bebela ome bebela miraene kana bebela kuria njirene nikenda bathoma bomba witethia nende batuyu kwe mwana mbuga wina charani na ome gutuma umanite na mwanja bena charani na bari a nyamo genda weta nyumba ciana bau bari a ndou wetu akawira awira Javet kwena Purity kwena Doreen kwena wangi kwena Inan Gladys era nyumba ya saluni anto amwe na nende okwa u nyumba bathomithagia saluni na gutuma nguo bathomithagia saluni na gutuma nguo nende bangu ibo baingia yune achievement na yune achievement iko ambolero muntu eta Priscilla gereito muntu etera ya guturugura nyumba ye na stima ito ekerete nyumba ina kila kitu na mbuga treasure no ntoto kuigwa rugono rwenu mantira buthithetie ijeka bakwe EMP onaza maybe buthithete manto manene mono na ibukurukirite challenges nyingi mbuga ikwenda utethio kuma anywhere na bwenda utethio guguthi bukariate batwe tutezagete muno nonto ya skuru ero ya ingro nto waciarimu ana baito baingi ba ne reserve bonde bai kwa na reserve kwa tukapomba nyete baba ngana bonda banda na bakyo yanganjirene anta bata ba kirasi batwe ana baito bonde nyaba ma saluni are bonde ba anire bonde ba irie twaire mwarimu baito abati tukwenda tu support na arimu to support na arimu ana baba bata bata kirasi bara ba kwa na mushe na araura bata bitoro mbanga bana beto na MP ta county rep to bonde ibaronga me bonda na maro yo yele baronga me ba tutetheria batwandikira arimu ana batu banda basokia asi no nto denera to koni nyingi ana ba ile barete batyo nenya chiringi nabo no me mwana ya guthoma akaita no gutuma nguo ageta gwika nguo yake akaya gonu akathoma saluni mari na weka nguo nyamba kali thoma saluni ngabata waka saluni sio bakendelea kuthai muthaka na mwengo roke no amone mutu oro na ngana kurarira mari no acio na kurabia kwa na bao no me ana baba inge most kebo ni ana baba batena kinya bena ana baba batena kinya kuruba tuba katharimo tu na ubatene batena kia tena akuru lakini kutharimo mwana muntu atena mugorore kakwende kore mbaya muntu atera ate agichu arabiaga ndi muntu tukwa tu tuandikira arimo ana bawe tu bonde basoke ndini ri cionde bakora na ungerene na mantu yale onde bakuru kuona be yama thuku ati kwa yete kweleka kwene mantu ane kiba gwata na ungerene mundu baitero na ugo batu soke ira sinathi ndi bawe ngomba banga bana yetu county rep MP MC bonde batu chanele igenda community to mbago tabwaya eto te ni nyingi muno kulugirana ba no to kubara nguru to kali ndia to kubwaya ana bakere ya thina na bana ho atumete tukarande to plani mantu abaka nyumbe ina mbotedia na wetu ndi batu watu koramba kwa shima guru batu tetheria ana wawe to kuchokira asine batu andikira arimu ka woshisheto sie nyumba na tene to mbe nyumba baika woshiele tuasia roi batu tona roi tue rogu roi tro aro kiwango kwa nyumba ngo ira ao batu tona ro na mie kiane kero le tutwegerwa kendana batu bonde kutambika wosira ndi kwa wasi nyumba jo botethiana bakanenga bakaro mashura bakona mutu bakona shabuni bakaithambira nya bakatara mwele boya lakini mukai bateko nbe kuthamba na dio ntu ateko na bia utethia cio ka oshishe tundu bwa nya atu ituone roi ya kundike mwisho kiangiba sio center keke roi permanent na bo ikienda bamba ya utethia na balu ye to boramba bulu heshima batu kundie roi ikienda thene nyingi thira ayana baba tu meana baba tu baria na utheri no bakamba uba tulingange tangire no tuko na tikwa tukwenda kinto nto ko area tutwe itore itwari nya chip tukera na tutekwenda ana batu baba kulinga anto ngira tangirene no nto athine cio wacio tethi yego tukwa tutethwe kwa heshima uruba tutethia balole group we mwisho ikanga takangiba sio center nelo lu kwa heshima uruba tugunia nene betu itu butu gure kya kenene itobutulia marubo tuguruka botutethi mutegeri wa Meru TV tudura tukibirikiria gipindi gitu kya mwekoro o mume ntuko ya Narua Antoniau tudurange kurikania ate gipindi giki gikujaira ntuko cionde cia Jumamosi thaa 2:30 cia ugoro gipindi ukorete ni Kairodi wa Kenya tugatanirite na Waridi Miti.